first hawn. Agus ha sin has ag Mhòd go lasco 2019. Ma seo ríist Megan agus ha da presented úracham. Right, ha is am cóisíomh ach is gais am cóisíomh. Is me Katie agus sauna Indonesia hami. Is me Ailey is sauna Indonesia hami kudja. Sean hashin de vidish and Jew. Hami seo an focail deal van ar san Instagram a Mhòd so heag a céad orin. Is Joe agus am go do chun leoricin bí sin seo fanna seacin réic leoricin ag go bhád. Ha thula differ seo san leoracin fó leoricin do gine bhíh novelin agus mar sin go leoricin chláine agus leoricin neo ag sin lehéad eachtarí díra go thula cáil ha féimeáist a útgus i bhealach. Get verin blianes carvuit, su hinne hietene viemach, sure gugrat nam choyo. Mochulam beg, gutrau moche mastunish, mochulam beg achlunemi, skare garunas momi. Smisha Isabel Niclodge, Hami Arcalawag, agus Hami Namo Stewart. Famishing a bhí a sésuach na dorsin agus a Kamal Grian a the Chuldaine, bishing a could take creative anamon na the hickner at quart bishich a strach, agus the ginshe gan a chariche, gavil a Chuldaine the hien, the Yadson Norsen Dikal gan a Gartine Gossios and Nardul Urlar, Vision Jana Countchuk, gavil na Brihu and College, gavil a Hubakala, a Yemasat, agus Jana Countchuk, gavil a Chuldaine Savor. Na the Yemasat be Savor. Sfuite Katie Nichri agus am seo le Sonna Designs ha sin dich leintí agus getien agus marsing. An a dói sé graphics company ha Jane Stupin an na Gaelic puns agus Stupin marsing. Shalir mucharaken kuigir gachlaf Trang an coniad gonna do some bean and tav. Was het erg gaan nach ma a réniu. Mhòd atru ar mé Chuldaine coinneocha cólag agus ha ceolcha ganúrúd bhí brin Gaelic se bhórchuid agus célam na a ha fón a bhaint a China den heli agus sinne creat an programmer trefik na haig. Seachting som kan je hekri gael a son ken cracks fiele jaar. An táte a seaar san Yelain agus Gaelic. Apar ganola trang gacin in Jew. Passion dolphus gyn dy chorch today. Kisha chifamara. Cheery!